sanibona mfowethu igama lami ngokuphila sande Zulu isibongo mina ngiyabisela awuthithola ngoba ngimanga sabanzela kodwa mfowethu i-blessing siyimedia siza ukuthi kube khona content esizosharelela yona la ngiyathanda ukuthi ukuthi khona ngenzele cha mfowethu kubambisana mfowethu sizokhanda content yabo sihlala khona ama-content creator abantu abasebenza sithi sikhuluma nje izinto esibhekana nazo kumnandi sikutholayo nangaluzuza noma wazuza izinto ezenzakala abantu lezi ndawo seneyimali so njengoba ngishiye ukuthi yabo ngifunda e-DUT futhi angifunda esikoleni esibhedlela hleli eKabulanda igama lakho manje la ngithi umuntu ofuna isikoleni ufunda e-DUT yafuna ukuthi ngeze ngifunda kusombhede hayi ngifunda ngokusothula mina kanza wethu sihlangene lapha qhuba yona content izwazithela athi nemibuzo ngisafuthi afisa ukuyibuza lapha ngabe manje so sinemibuzo la esizwe siyibuza yona siyiphendula yona yabo ukuthi siqale conversation so umubuzo oqala uthi what inspires you to create content? Kabe yakuqala nje hamba. Ukuthi ushare content. Mina nje esami izifeso manithi ngokuvela ngabona ngivela TV. Kophi impilo bakithi sithuna la emafonini. Nemali. Kodwa ngiyakholelwa ukuthi bethu i-content ikhona ngimiyaphila. Nginje ngabantu ungazi mhlawumbe nawe indlela ubona hayi mina bese into engispara share content abantu nokuthatha bese umuntu ongazwani nezinto ezibheda yabo yabona umuntu Steve Usenge futhi mina into engiyangispara ukuthi ngibe Steve Usenge ngoba angizwani nezibheda abo umuntu mangabengisanganele because isikhathi samanje abantu abaningi basemafonini yabo akukhulula ukuthi like if umuntu esabana ukuthi ngimtshele ukuthi yini Usenge yabo ongcono vele ngizomthola la efoni ukuthi futhi ngiyabona ukuthi Fuseke futhi anothi uyabona umshale video ukuthi Fuseke noma uzoyithatha leyo video leyo yokuthi umuntu ngayo yebo imali kahle ihamba kanjalo mali yona kuwena ucabangayo bengisaqala ngento engaphakathi mina yabo engispirational bese bafisa kuba okwemali ukuthi izinto ezizenzayo ugcine kube into esizuza ngathi akusizwe ukusanga leyo mali yabo utrend kuba engathi ngathi utrend kube nento engenayo yabo akudlali ukhambe emgaqweni abantu bese uma ushaya content bethu abantu umhlangano nabantu ezini bayithatha nemali yabo how do you engage with your audience and receive feedback on your content? Okay, how do you engage with your audience? Okay, I want to engage with your audience. But now let's take a minute. Fuseke, Mr. Fuseke, Professor. Alhamdulillah, kamu like nama yang Mr. Fuseke kan sama dan show ukuthi ay Mr. Fuseke musik share video. Ngai share video. Masa ngathi muzi inkinga show Fuseke. Yabo abantu bawuthanda lo Fuseke. Ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula ngosathandela izinto kube neteam lakho show unabangani kathi Fuseke. Ngibona comment phezu. Ay audience yami bethi hey lo Fuseke wakho lo Fuseke wakho uyangichaza kathi ngingani yabo ngajabula kanjalo mawuzuzobona abantu bazana bethi hi Fuseke yabo maqala no Fuseke ayingase ngabona ukuthi noma kahle hla ngibonga Mr. Fuseke i-wrong lento ukuthi ngivele ngibe uFuseke because mangabe ngihamba emgaqweni ngidlula umuntu Fuseke seyithi yabo sanibona kade kusho komunye umuntu ukuthi Fuseke yabo abantu babethukana bodwa lapha sengiyangena mina ngaxaka abantu uthembu wendoda ukuthi njani manje kodwa akangikho lapho kodwa ngase ngakubona lento ya Mr. Fuseke yabo lento ya Fuseke yabheda ngcono ngibomini yabo ngawo Mr. Fuseke ke mina ngeke ngakuzaba mina nkosamakulunganga lokho lamathemu lawo ukuthi mhlawumbe ngizothi ngibe nento yami ukuthi mhlawumbe mangithi nje coke ngoba ngibona coke lapho ngithi uBrian nothi coke Uma mhlawumbe la wasuka abona ikhukhi noma ubenza umsebenzi ngibona ayizodla kwathi uBlake lebuli mhlawumbe
Kodwa vele bakazoblaki be-Black Label. Black Mina Label. ngithi, hayi mina mangishaya ividiyo TikTok noma kuphi ngishaya ividiyo mase ngiyayiphuza uBlack. Jala yabo. Ubhuti we-Black. Mhlawumbe bekangiqasha nakwa-Black Label. Yeah, but this is the movie. Yeah, kodwa ke phela ubuza ukuthi engage with the audience and receive feedback. Kodwa yabe kuyona ilo ndlela futhi engage ngayo ne-audience yethu. Yabo ukuthi sibuka ama-comment, masiposta ama-video sibuka ama-comment. Yamuza. Kanjalo. Manje laba abakubhalelayo uyabaphendula bona. Abangibhalela kuma-DM bafethu cha. Angiyingeni ke ama-DM. Ama-DM nje angiyingeni okwangempela nje. Ngeke kodwa nalento yokubhalela nama-DM bakithi umuntu vele usiyami. Kodwa ku-right ukuthi ubhale kukhona into omele uyibhale oyibona ukuthi right ngiyaqala ngayibhala khona ngabavele ubhale into engasile especially ukuthi kuba abantu abadala because laphana bethu into esiyenza ku-content isikhathi esiningi suke sidlala sizingane umzali mfethu vele ufunda mhlawumbe na-70 ngaphansi sokubhala eceleni nafana ngesilima akwazi ukukhuluma vele udide and akhuluma ukuthi kungabafundisi abazali bini ngo-TikTok. Kodwa mase bewujwayele u-TikTok aba-understand ukuthi siyadlala i-content. Kunamahlanga ukuthi asiphimisa futhi nawo. Awukwazi ukuhlekisa konke ukuhlekisa ngento ukuthi thina isidudla sikanje kanje uzosibona indlela sowumama omdala ungasebenta kubhalela eceleni. Yabo usukutshela nje inkinga zakhe manje Batshela ukudlala. TikTok uzojabula kodwa masehlala ividiyo yakho Iyakuyanisa. Lokwenza ngey'thuba ukuthi abantu la kuma-comment isilima wena. Yeah. Ugcine sewaphendula. Yeah, as-engage nabantu abadala. As-engage. Now have you faced any challenges or obstacles in your content creation journey? Yiyo nje lawa thiqeda kwasho ngana. If so, how did you overcome them? Ungaphenduli. Yeah, face. Yeah. Bona i-social content face balekile ukuthi unake abantu abakhuluma izinto ezakhayo phela. Bakhona ukuthi abantu abakhuluma izinto ezakhayo ngendlela errong, yabo. Nalapho futhi babuke kodwa yabo uzama ukubuka yonke into yenza ukuthi wenze ibe positive kuwe. Ungabuki umuntu ozothi unekhanda elikhulu. Yabo nje noma unekhanda elikhulu. Yabo. Kodwa yabo ukhona umuntu ozothi ekhanda lami. Base unekhanda elikhulu. Ngeke lento ngiyithathise engase manje seyangisinda alengisinda ngithi uzothatha ngokuthi ashuthi ngengqondo Yabo ukuthi yajoba le TikTok ungisho ukukhuluma into la ubuka la phone. Kodwa bethu yikho ukuthula bethu abantu bakini ukukhuluma kabuhlungu bethu la kukhuluma kabuhlungu lapha khuluma akudelele TikTok lapha ngakhuluma uyabuka akudelele njalo ukudelele abantu kodwa uyikho ukuthula. Akusiza bona bethu. Mina bethu wanginevidiyo bethu la ngayishaya bethu malana nabantu abantu lento ukuthi evasithi njothi nje mhlawumbe ngoba ngizwana nawe nje sesomesha ugqoka isikibhe sezebra emastrike nami emastrike manje esingamazebra esikoleni ngayishaya lo video ukuthi amakhomenti akhona ebuhlungu lonto wangazi manje ukudla abantu kanti mana awudlala abanye abazwana kahle futhi bafika kabuhlungu manje bangibabona abantu abameshile esikoleni ngize ngicashe usuyacasha manje bazongibona yabona bese kuyisa azi uzokho kuthiwa lento TikTok space ishare ama-video singaphumi masiphuma sigqoke obunye ubuso ngoba manje kunabantu abanenhliziyo ezincane lamabhande yabo khona mina ngangagxila omade-based ukuthi mamuhamba nentombazane njengayo intombi yakho musuhamba nentombazane ekhempasi ngasolo intombi yakho kumngane yakho uzivalela ama-engines esifuna ukuthi kube into enhle yakho manje loba besanga kusasa babe nobuwaka esikoleni nabo yabona ukuthi sengiyazibona awukho kodwa abantu bethayo ujabulisa abantu behlezi kunalokho yabo ya kodwa bajabula abangajabula gcine ngosuku umuntu menajabule is you my guy. Yeah. Okay. Since ngiyengana sisevasithi yabo sisevasithi asifundile mafethu ngiyacela ukuthi mawuza high school buka le video ningazibuzi ukuthi asifuni kusala ipeli hayi mhlangana lo umuntu obuza lo phela usaqala ukuthi ngiqedani mhlangana kuna kodwa uqedani uqedani ugraduate nini yabona graduate kodwa graduate ngishinga
okay, sesizokhuluma ngengeza sesikoleni manje yabo. What do you think is the most challenging parts of adjusting to university level coursework? But ngokuthi ukuze Isingisi. uthi indoda kunzima basithi Nami ntengenzo university ayinzima. Kodwa usuze olumnandi lonke la kumangeni esifasa kuphela. yeah, Lona ite mna ngevasi mama la. mangena nje esifasa unaphathe kunandi ke. Ayinaphathi mna nginawo wonke emhlabeni yabo nje. Plus Okunye nokunye uma ufika kwezabana kwesimele uzama ukuthola abantu mfethu abangani ozozwana nabo mfethu. Ungcono thina singamajisa vele singamajisa besihlanu sotshwala isikhathi esiningi. Amantombazane ke amantombazane ayibona abanenkinga kakhulu. Yabo. Kodwa yena athi futhi samajita ngiyenzeka ukuthi uhlangane nobaba amajita nje amajita beda ugcina usubeda na ama-challenges onke la. Yabona nje kusabantu la university abekho right. Yabona lo ukuthi uphile nabantu bawususevasithi abangani ayikho right le nto leyo. Iyokubulalisa le nto leyo angobani. Ngafuna ukugcina kakhulu usebenza umzekelo ngabantu Yabona into engayisho uma ufike wasithi kumele ingqondo ivule mfethu uzazi ungakhohlwa mfethu ngikini uzazi ukuthi usuka kanjani mfethu yabo. Umngane wakho omkhulu nje mfethu kumele kube wena kahle umuntu ekumele ahambe phambili empilweni yakho ukuze uzokwazi uku-overcome ama-challenges la university. Umuntu kumele ahambe phambili empilweni yakho wena because the time uhamba wena phambili ilapho uzokwazi ukwenza izinto ezihambisana nawe. Uyazazi uphuma uyazazi uzokwenza ntana lokho kunye sekufika sekufika kodwa mindset yakho iqondile ukuthi kusele mina ngifuna into kanje yabo Way forward. way forward. What do you stay on the middle side of it? This we stay like bese mina translow wesikole kakhulu lokho ukuthi isikhathi simene kanjani Sesikole. nomisa hey Because mina ngafunda nje ngangathena unyaka wokuqala leminye nje bakithi awafika ama-lecture mfethu abafiki lawo abantu abafundisayo uvuke ugibela ibhasi ugeze umosha insipho ugeze uze esikoleni avele ngafiki angafiki umuntu yohlala wena lapho ulindele ukuthi uthisha uyafika lutho uma usafika manje nomnyaka wokuqala singathena fuqoma too much bathena too much unyaka wesibili hayi ngeke bana hey ubona impela wesibili umsubona ukuthi hayi lento kasengayenzi sense ayenzi sense into athena ama-class wethu Awona sekushaya nje kune sesiyobhala noma sesiyobhala try uzalani uzokuthola isikole. Ngisho class awusimthi bese kukhona futhi ezinye njengami yabona ngiyathi wakudedela isikole ngiyazi khona abazosithola share ngeke esikoleni mina ngiyazazi ukuthi inkinga ngoba esikoleni nje akhe esikoleni futhi ukubona amantombazane amahle amaningi umqondo ngomthatha kulahle ugcina usushela ugcina usunabantu emndenini yakho abadiphendele kuwena. Mina nje uma ngiyile mfethu esikoleni ngiyele inhlangano thizeni ngisayisho ngo-Friday ngiyasuke siyiqhubuza lapha siyiqhubuza siye kamaxhofela siyiphuzela sibuye hayi ndaba yokufunda nje siyafunda kodwa phela uma senizobhala ngoba sisasevasithi asikhahlelwe nalokho nesifasi kodwa siyafunda kodwa nje bathendayo. So now uze ngithanda Robert yabo uthi what do you think is the most important skill or quality for success in university? What do you think is the most important skill? Skill as quality ukuthandaza success indlela engikhuluma ngayo ngeke understand ukuthandaza ukuthandaza but skill ukuthandaza awuna futhi impumelelo futhi nzima ayinto esingayenza ayikho futhi into esingayenza ngaphezu kodwa I still believe ukuthi mfethu empilweni uNkulunkulu khona asasibekele sisasebancane asekasha umhlaba awuna usungadeti angisho kabi ngingadeti kodwa usungadeti usahlala kini akusakushayile mfethu
level ikhese la KFC kanyala ba KFC no 50 something lezi siwa nje impumelelo ayinaminyaka so lokusiza ubili futhi lento yabo nazi lento yabo ukuthi uthandaza ya bethu ku right because yazi uthandaza kahle bese udila nomqondo ukuthi uyakwazi ukukhona ukuthi noma ngathiwa yini engihlukumezayo igcine usuku uzoba right yabo so if nalo mindset le uyazi yonke ekushaya bese uyazi ukuthi ayise kumele ngishaye ukuze ngifike lapha ngifike lapha ma ungashaya kanjalo so if uthandaza uyazi ukuthi kuNkulunkulu esinyazo amathanda izinto zami kanje kanje yabo uNkulunkulu mfowethu wakho hayi brother hayi uNkulunkulu brother kodwa nje obesho ukuthi ayithandaza ngoba uNkulunkulu brother ezinye izinto esingeke sikwazi ukuyilungisa thina mfethu ngoba impumelelo yakho awuyazi ukuthi lele ungafunda mfethu uthola qualification yakho mfethu diploma ngabe yini no degree noma ngabe yini kodwa into osuku mfethu impumelelo isezandleni kaNkulunkulu yabo okay ngicela siphuma ngelinda kaNkulunkulu sithi sikanabadimoni lokho kuba angiyabadimoni ngithanda uNkulunkulu ngiyayifela uNkulunkulu. What kind of social activities do you enjoy doing with your friends? Ukuthi anoma mhlawumbe uzounderstand ngendlela mhlawumbe ukusocialize impilo socialize ngayo mhlawumbe uyithanda kahle abangani bakho ukuthi ama-activities enwenzayo determine socialize because ngiyabona mina into engidlalisa abangani bami ngisho uma kuthiwa sihleli la bayabheka abangani bami yabo uma kuthiwa sihleli mhlawumbe singo-5 igama lisicabanga lini utshwala yabo uma kuthiwa siyabukana namashenami nje siyabukana kurokho singamajoko akukho disini akube khona into ephuze yona ndlela bethi ayi yona iyabheda kodwa leyo nto ngicingile kodwa yona irong kodwa yona ndlela mfethu most yona ndlela iqonda ukuthini futhi usho ukuthi mhlawumbe utshwala yona ndlela eright mina nabangani bami yona into esiyenzayo yabo nje uma sesikoleni siyafunda ngishawe iphepha boy ukephi umenze ukuthi ngephi usho uthi asabe ngizophuza yabo yona ndlela okhuluma manje yazi le video yakhe ngangayibona uthi kungabe kunomngana uthi wena uyabiyeka utshwala kwase ngena ikhole enkabe yakho la yithi asabe sokuncela wathi wena hayi ngeke bafowethu ngiyobuye ngibone lathi wawuqothetha awungenelo yini mana yabona le video fethu leyana ivideo phela ngishaya ivideo kodwa into eyake yenzeka empilweni yami bona phela ukuthi ngithi ngitsho ukuthi utshwala ngiyabiyeka njengamanje ngithi ngiyabiyeka vele kube naleso silingo nje kune-24 lapha umngane wami sibabili ukephi elabo bantu engabafuni empilweni yami kodwa-ke phela angazi kwenzakalani nami ngiyawudinga umthandazo wami nje ozongiyekisa utshwala nanoma ubani nkosi yami abazi inyanga eyekisana utshwala hayi mina bese social activity engithanda ukuyenza futhi mabe ngihleli ngiyazama inje bese ukuxoxa masixoxe lo ukudla inyama yabona uma ngihlangana nje nezizo sizolamba akuhambi kahle kumele sidle inyama yabo uma ukuthi sizohlangana nenkinga into ihamba phambili kimi inyama kumele kudliwe yazidla mhlawumbe ayibona ukuthi sishile ithini 5663 another question khona ngibuza ngathi une-stress phakathi ubalansisa kanjani bese ukuba ushare content ineskill ukuthi uyakhonenta uyaphuza uyaphasa kuba ngcono fethu yabo ngoba thina vele sokwaba into abathithokile into uma ucabanga ividiyo manje vele nayifuna uyiposte kulo ayilula kakhulu uyaqonisile khona uma ucabanga into ebalekile ukuthi ifoto sathi ngaba nefoni right ushare lo content leyo ungaqeda uyiposta kanje phela siqasha ngabe ngiyenza ukuthi mhlawumbe siyaqasha sengozani lapho kwi-event thizeni ngizoshaya amahlaba siqasha abantu abesiqamba manga siyenze njengoba siyenza nokukhanda amagama ethu kodwa kumnandi khona lokho siyoqasha abantu okay
What's in what's your favorite thing about living on campus? When I go campus, me and the first man in campus for there's a show with my young on me, when I'm in campus. I want to go high school. Emphasis of Kamadoma I have ungadlala abantu ngaTikTok ukuthi thina sathi nje somuntu wazana abantu bazana abaso bedlala eyakhona akhona lapha fits abantu bazana so mina into engithanda kakhulu ngecampus nangengizi ngecampus kuthiwa kuyamadododo ayikhohle bathole yabale sihlala amadoda nje ukuthi kahlala ngiyo rest noma ngoqasha ngiyahlala sena abafana kodwa nangaye abantu bazana kumnandi wabuka ngiyakuzusho angisho ukuthi mhlawumbe ngiyashela lento cha umuntu bazana kumnandi wabuka ukuthi ebafu ebona ngayo washamele nawe uthi usupheza bese eqolile awuvele ubayise esigazini lokho ikhombile lokho how Jonas ekaba sinamajongo yabona amafayela kodwa vele kodwa ayimanje namafayela bafana kodwa soyenza into uthi kuyadlula yakubule kodwa nje kuthi uyecampus ukuthi khona nami nje lokhayo nokubona abantu fethu okuyivalele reso ukuthi uma uyecampus uyobona abantu kodwa kuyeclassini baletha bakhona nje abajalayo eclassini lakusasa isikole nje nesisoda akubona shinto ebalulekile angisifuni isikole ayisisoda baba isikole akangizothisi yasichana yazi isikole ngisithanda mase ngiphansi kodwa yabona mangisafunda kahle isikole bafethu ngifuna ngizwe kahle yabo angifuni umuntu mhlawumbe usafunda mhlawumbe ku high school mayibona le video le asayini uma besigxeka isikole namanye lapha isikole besiright yabo nawo yazi leso if uzofunda kaningi umqondo ama assignment amaningi izinanani ezinzima lento lezi kodwa phela since sikwazi ukuphasa futhi yenze yabo so since kwenzeka kunzima kahle thina sibanga abantu abakhala ngazi ukuthi thina sikeza abalekeza abantu eklasini nama test mama uklasini ubizwe ngesilima lapha kulamalini becabanga basifundisa like emuthi kodwa phela bewucabangeni emuthi ndoda ayindoda yina ngakithi nami phela ngiyozama impilo sama le classini ethu iqunguzo zolukho kuthiwa woza umake la ubizwe ngesilima abantu bathempe bakhona abantu la itest awazwa itest evarsity manje classini ngathi se high school lezi high school mhlaba yenziwa leyo nto namtshela nje lo thisha ngitshela ubondoda ezoxoshwa esiqoshana ke bana uyasho ukuthi uzifunde emuthini yaxoshwa futhi inqoshwela ukugoloza akulungile khulela nje thina esikoleni mugoloza uyatshela ukuthi ama marks akho hayi kuthiwa ama marks akho uma uthi afuna ukupresenta akushiya akukwenza izinto akushiya ukuthi nahlupha wara kuthiwa yokupresent uthi yes okay 0 okay 0 faku 1 faku 0 amna kodwa ngiyabona nje mina umuntu oyongifakela manje less than 50% uma kuthiwa ngisho abili iphepha ngibhala sengizohamba ngiyombuza ukuthi yini indaba ngisemdala inkosi yami afuni ngiphume asangicabangeli ngathi njani ubabona i-student number sami ukuthi sithina omunye umbuzo it's more What are some of your What are some of your goals for after graduation, and how is your current course of study helping you achieve those goals? Because I'm so almost graduating. As a graduating, because very also was funding passa
ukuthi sikwazi ukuthola umsebenzi ukuthi sifundelayo. Uma ngabe singayithola umsebenzi ukuthi siyafesa sihambe sisebenza mhlawumbe ko-check-a siyo-KFC. Singathola umsebenzi. Phela bathi bakhona abantu abafundile egcine kusuka bahleli emakhaya bahleli emakhaya. Nawe uyakwazi ukuthi mhlawumbe nawe uzoba yilayo leyo ngxenye kodwa vele yabona ukuthi kwesikhathi sibalulekile ukufesa ama-facts. Yabo futhi kuyi-facts ukuthi ugraduate futhi ukugarante umsebenzi. So kubalulekile ukuthi ukholelwe emaphupheni akho kunokuthi ukholelwe esikoleni kakhulu. Umqondo wakho uma uzofaka esikoleni kakhulu uzoba ne-depression uma usuqeda isikole ungasawuthola umsebenzi. So kubalulekile ukuthi ukholelwe emaphupheni ukholelwe izinto ozenzayo eceleni ama-side hustle bethu ukhombise ukuthi une-potential yokuthi namabhizinisi yabo nje bethu into ebalulekile badayisa ama-iPhone ama-wave urathi konke lokho abantu abafunde ngosizi. Ngiyajabula mina uma ngibona nje ukuthi intombazane edayisa amagwinya ngisho singibonisa lo muntu lo uyakwazi ukubona i-opportunity ayithathe futhi ayisebenzise. Uma into enzakalayo ngograduate umgraduate avele njengamanje usuphumile e-RS usuphumile ngosizi sekumele wenze njani? Uyohlala ekhaya akho mali ekhaya uzohlala mhlawumbe kule masibumbane noma kuphi le makhona ukuthi masibumbane uyabona lapha kwethu khomatoho khomshimono mhlawumbe makhambile mhlawumbe lo muntu kamkhizi lezo ngithatha niyedolobheni uzothola umsebenzi lezo ndawo kanjalo. Kumele futhi empilweni ube nento oyenza eceleni. Mina nginayo kodwa into engenza eceleni yabo kodwa kubalulekile ukuthi ngibe nayo nami ngiyafisa ukuba nayo ukuthi yabo kumele kubalulekile ukuthi ube nento eseceleni yakho ukufunde wenze ukuthi mhlawumbe uthi uyaqeda esikoleni emangosuthi ngiyazi awuthanda sesimangosuthu basifunda ney'nkawu lapha uma usuqeda wazi ukuthi kubalulekile futhi ukuhlala uhlala edolobheni eThekwini noma ngabe eGoli noma ngabe kuphi la wazi khona unabantu abaningi yabo kodwa amafesi yakhe overall nje kubalulekile think outside the box. Ungathi ukuthi esikoleni into engicabanayo incwadi kuphela. Sithi sethi awona impilo yaseThekwini. That's why really ithi ngithanda kakhulu useThekwini. Wonke umuntu la eThekwini uzokhipha imali noma uzokwenza imali noma kodwa into azoyenza inemali phakathi. Ngeke akukho umuntu ongahamba la eThekwini ahambile ukuthi ngisho iphara bese ihamba ufuna imali. So now umqondo wakho kumele uqale ukuthi kahle emhlabeni wethu kwenziwa lento le amashapura ikuhleli hayi lokuhlala le Howard College ngoMUT hlala imoto ibona ama-Ethos kuphela la ubona imoto zamamiliyoni umqondo uyaqaqeka ngeke ubone imoto emiliyoni ubelurelax ubona imoto emiliyoni uthi yofika lapha umqondo uyaqala wakha something izokwenzeka something so yeah balulekile manje yini indaba ngasoke isikhathi ugxina ngisuthi ngoba nathi lapho kufunda nini noma-ke kahle phela bese yabona uma ngosuthi mazithi uyayithatha uzoyibeka la eThekwini zingeke izingigxeka kodwa sithi le iplazi bafa umlazi yabona imangosuthi ngoba wazi imangosuthi sinithamba uxovela khona kwamama futhi laphana hayi yezwa lento eningi la irong into leyo cause igcina ubusuku if umuntu besumeka endaweni enezinto ezibhedayo andani ndawo kundawo la duty kuphi lapho angazi kwabani ukuza na kanje ithabele yana yazwa ithabele yeah ithabele la yaseduty alo bahlahlona phezu la unaleshangisithi tu mangisho legama lethaveni yakhe masuthi kodwa-ke kwami wenja ngalokhuza na wenja indawo eseduze indawo eseduze naseduty ebhedayo futhi ngicabanga ukuthi khona umfundo oseduty ngoya kuleya ndawo indawo ebhedayo oyibo ngayazi mina nkosiyami ngoba ngayazi naseduty phela ingonxa ukuthi yona idumile igama yabo kuthiwa ngisho ukuthi yabo bese uma uzoba ne-decade yabo into lokuqala igama lokuqala unokhuzana wenja abantu bathanda negama lokuqala abanye babazi babakwenqamele bengawufaki wenja bathi ngalokhuzana phela akuvala lapha
akuvaya ya waya ingakho futhi sana kakhulu kulanda bayaduma kakhulu kusayilo shade ayibuka sai covid yakuthi awisizayo kodwa wajo ingayisa ubona bakudala etrack lapha kubo TikTok izinto ezenziwa abadala edodo ngichaza covid kodwa nathi sezozungezeka hayi mina ngizozongibona ngithi Nombuzo first. Manikhuluma ngesigebe educational system yasesikoleni sithini? I-grant. yeah uqamba mani okay awukhulume ngeyakho ngeke ngiphilise mina sengiyuthena ngingathi akuthiwa ngiyi-rate over 10 ngingathi iwu-6 that's why ngithi iwu-6 why iminqaba ukuthi benzi like bethu izinto izinto for umfundi ezokuthi zi-inspire nje yabo ngisho ngene eklasini noma ungene eklasini kumele kwenza ukuthi ukubona eklasini yabo ne-screen lapho ezansi ama-projects asedinga thina khona afile khona amaklasi angenama-projects akhona amaklasi anamabhodi abhalwe ngo-inki angasabhaleki kuwona efethu. Kodwa ngithi manje niyastrike manje nina futhi nanibulala lezo zinto. Phela ngeke strike lo ukuthi ukhiphe ihamba kahle. Kuzobe ukuthi yabo kahle kodwa khona kodwa bethu angazi nomsanje sathi uma sistrike mhlawumbe singalimazi isikole irungu asidile nomuntu yabona kuthiwa bethu ngiyabazi abantu abaphethe esikoleni ngcono ukudile nabantu abaphethe wathola abantu abaphethe isikole obazi ukanibazi ukuthi nje umuntu yakhe duze bemuntu ushisa kayicinga kwakutshela iwonile next time sengikhohlile ukuthi ufunde eMUT le uthisha omkhulu uthisha unamanga uthisha omkhulu eMonto bayanazi sibaseMUT bakusuhlala phesheya akaziwa inakho ukuthi strike njalo into efaka imali noma ifaka imali ikhipha imali noma ikhipha imali manje lona nganohlela ukushaya saxoxela ngomasuzo babazi cha usami mina ngikwazi ukukhuluma kabi ngekhaya lami yabo ngekhaya sifana ngekhaya masuzo usami uyabona ngishabe kuyabheda kanjani ngeke ngisho kanje uza nje masuzo ku right kodwa into engitshela ngokuneyinkawu Educational system yeah ngoba yasho kodwa ngayini ku8 yabo mina mfethu vele la ngisuka khona ngiyaqala ngibefasi mina nkosana la ngisuka khona mfethu ibhodi lihlephukile la ngifunda khona emakhaya bhodi lihlephukile uma ngavalanga igate navala noma ibhekla guard noma ngabe yini ufika gcwele amasibani oyibo yabo ngisho ngene ikopho lapha kothi ibhodi manje mfethu uma ngibona into kanje ngazi ukuthi improvement yabo ingakho ngingcono kama watu mtaka ngafika mfunde mtaka DUT so DUT zo competition lo yabo uyabona umehlula ngawona kodwa nje ngabona ukuthi kukhamba kahle mawuphuma esikoleni sasemakhaya mawuphuma esikoleni sasemakhaya ufika la uadjusta kunjani noma akuhlukile kakhulu futhi yini emakhaya mhlawumbe bangayenza ukuthi balekele umfundi ophuma high school ukuthi maseze e-university mhlawumbe angadideka kakhulu ayidabakaye lamakhaya zakhona ungakhuluma uzuphela amamathe uzoma amathe mina ayinto engenziwa emakhaya bakithi eksemakhaya kumbe bona ngoma kanje hayi kodwa phethe kusuku mfethu siyadinga yabona mfethu ngibuye phethe amanye amavidiyo ukuthi uthi uyabona mfethu ingane ndoda zikhanda amarobhothi ezikoleni akho ngisho ilab into ethi lab ngiyazi varsity akho ngisho ilab mfethu esikoleni ngifunda kuzo zikhona kodwa izikole ukuthi mfethu mhlawumbe sithola indlela ukuthi masifunde ezikoleni sifunde silingane ndoda ezikoleni nekho mfethu nekho mfethu la kumele ukhokhe imali ukuze nawe uzole imfundo ngeke ikole zamani kuyamali ethi nawe yazi ukuhlezi ngela phakathi uhulumeni wase-South Africa uyabheda uyabheda uhulumeni wase-South Africa uyabheda
uyabheka indlela abenza ngayo right kodwa kuzazi imento eyishoyo mayelana nesikole ukuthi uma usuka emakhaya usufika la ubona ku-right ubona ku-right eyindoda nami ngathi ngifika uthi ngalo uyixela last year sekenza inyanga wesithathu mana sikuyi lapha fast mana kahlahle ngoba kumele ngabe into yakho players manje usuthi alo nyaka wesithathu kahle ngishaya i-degree yabo i-degree yami 4 years so i-diploma the course engenza i-3 years but sitting as a degree it's 4 years and above sakenzeka bethu ngibile kodwa phela angifuna ukugcina ey'fundweni zami please kodwa iy'kole esakhula kuzona since lemfundo kuyimfundo zamahhala nathi siyakwalifya ukungena like o-DUT abantu bathiwa o-DUT bafana nalezi iy'kole zama-high school o-private school no-public school kanje ayingabe nzima ayingaba ufikanga e-DUT kuyafisa bathiwa ngaphandle kwa-NSFAS hayi ngeke ngihambile manje uNSFAS wafethu yiwo lo wangithatha ngifake into qaqile manje nami ngathi ngifika la e-DUT yonke into ayikhazimula kodwa mase ngibuyisa umqondo sengenza unyaka wesithathu ngiyabona ukuthi hayi man i-wrong lento kumele ngabe nje yabo hayi mfethu iy'kole sifunda kuzona lezi ukhona kwi-politics lapha esigere phasikwena i-politics yalapha esigere isipana kanjani kozama ngithi uma sokhuluma ngepolitiki ngizokhuluma ngale yami mhlawumbe ngiyangithandayo iyamhlanga iyasebenza yabo ukuthi phela mfethu engazi kanjani isebenza njela ngisami thina mfethu asistrike bani iyamhlanga asistrike siyabhala siyakhuluma iyona ndlela ebalulekile kakhulu because uma sistrike egcina usuku ulimala isikole iyona ndlela ebalulekile ukuthi sikhulume ukubhala i-statement usambise bephendula ngendlela abaphendula ngayo kodwa into ebalulekile nabo bayayibona uma beyifundisa cha abantu bakhona into right kodwa kunokuthi size sistrike uwrong ustrike kodwa egcina usuku mfethu khangilena i-management bethi ingaphenduli ngendlela ekahle ivele ithume sekuphoqela ukuthi manje abafundi bestrike and ekustrike kwabafundi mfethu abantu abadinga lolo siza besinye mhlawumbe nabantu abangaholile mhlawumbe sithi mhlawumbe 70 people abaholile 7 students abaholile labo bantu laba ngeke bestrike abantu abadinga usizo ngqo abastrike bavele behlalele endlini mafuni hayi asiholile thina ngeke astrike behlalele endlini ustrike abantu bethu abaholile nakwazi ukuthi bethu mina ngisukume ngiyostrike ngibe ngiholile nesifaswana uma kuthiwa ngiyaxoxa esikoleni ekhaya ngizothini umbuzo nje ungabuzwa umalume ekhaya yini ustrikela hayi asikuthola ngonesifasa ngabe uthola ngonesifasa ngithola iphona sakuthumela ukuthi ustrike kanjani lapha yabo no kodwa masusilver city bethu abazali bethu awungeke pheze abazali kodwa masusilver city bethu engathi ungafokhasa bethu kweni ukuthi ipolitiki uyayithanda bethu yabo ungafokhasa yona bethu kodwa ukuthi uzala kuyi-ANC wena usanda i-FFI ngendaba abangeni wena ukuthi upheka amabhasi strike uma usube nebhadi iy'bhadi kodwa nje bethu mina into engayisho kubantu bepolitiki ungayikhohlwa ngoba bethu ipolitiki iyabheda bethu abantu abaqedi kunabantu lapha bethu abano-38 umuntu wafika umuntu wafika ngo-2006 ngiyatshela abantu abafika ngo-2016 uma kusuku hlala nabo nje siyibhuzele nabo mfethu abafuni ukuqeda bethu kubalulekile bethu ukuqeda isikole wawugcina usuku bethu ngeke ukuhlezi ukhongolose nje sengiyayiveza ke manje uhlezi wehlweni mina zisifiso sami mfethu ipolitiki ngiyithanda so samuqeda esikoleni ingaphazamisi nje ipolitiki mhlawumbe kanjani kuyaphazamisana gcine ndinezinto zami impela lapha ngoba kuyabanga kuyamelana kukuningi kuyashaywana uma ebonje mfethu mhlawumbe ufuseke la angakho ukuthi ngiste kuwe mina bayithi okay mfethu ufuseke ngina kuma kuthiwa mhlawumbe mina naye sibanga sikhondle sisodwa abanqela ukuthi umuntu wesifazane ahambe uyigibele class ubuya bathanda
mfazi. Hayi. Avuka kuphulula lapha nawe uvume lapha nenze lezo zinto kusasa umfazi umuntu esifazane avuke athi umbambelekana. Umbambelekana siyaxoshwa mina ngapha ngikhamba kahle senzohamba ngothola i-position esibangana nawo. Wow. Ayabheka lepolitiki. Yo, ijulile. So manje ijulile indaba yepolitiki ukuthi phethe uyibuka lapha nathi ku-right ayisaso i-FFSC isadance ku-right ukubuka la kodwa usujulile uyobona ngoba uma usujulile uzoba nabantu abaziyo mhlawumbe ku-opposition ngabe uthi hayi cha kunabantu esibanga nabo le nto leyo sibanga nabey'khona nabo lezinto uma kuthiwa lento ebhedayo phutha mhlawumbe ndodo ekubhedayo nokutrenda trending lapho emagruphini awusangeni ngisho kweyonke ingesi ngoba kuthiwa i-rapist ayabheda lapho kwethu. One last question madoda bese sayisonga. Ngifuna sibele kwi-content. I-content yakho alane kanjani mfethu i-future yayo? What are you building mfethu? Mfethu mina ngingasho ukuthi hayi amathemba mfethu abaleki amathemba awo kodwa amathemba mfethu ayawasekho. Kade ukuthi ngayiqala i-content and akukhoshi nje mfethu. Ngisho lento ukuthi umuntu obhalela lapha bezomthetha hayi bozovela lapha boza kanje yabo akhala YouTube mfethu nalapho ngisho TikTok YouTube sashawa YouTube but even the big move ndoda kodwa iskill mfethu akukhona mfethu okukhombisayo yabo sengiyenza nje mfethu Khona nathi blessing TV sikubizile. Sengiyenza mfethu yabo Yeah. sengiyenza mfethu kanje ukuthi ngiyenza ngoba ngiyenzeka ukuze nami mfethu ungaphelela phela ikhona ngikhona ukuthi nami umuntu unetalent nami mhlawumbe italent lami kodwa egcina usungifethu ngilindele noma yini kodwa nje akho lutho kulungako lutho ngempela mfethu sizawubuye nje manje ngiyaqala nokubizwa nje ngizomali Ngiyazana. Uzokwazi izinto likhala. I-content yakho alane kanjani ithini future yakho? What are you trying to build kahle kahle? So mina mfethu mina ngiqhamba mangalo as much as besabo lento content inokuhlanya phakathi yabo nahle into engifuna ukuyakha mfethu like ngifisa ukuba isibuko kwabafethu abasuka endaweni ezifana nami kanje yabo yabo nje ukuthi usuka endaweni mfethu engekho right ngalendlela le yabo umele wazi ukuthi mfethu ekugcineni kosuku mfethu mele mfethu like izinto mfethu ukwazi ukuyihlanganisa ndoda yabo like mfethu yabo mangisho nje singibona ngichazela ngithini nje mfethu chazela ngithini engeke ikhatha ile phansi sekhatha kodwa mfethu okay wathi uma kuthiwa ngiyachaza percent ye content ukuthi mina yini ngifuna ukuyibuild into engifuna ukuyibuilda mfethu ngifuna ukubuilda ukuthi kuyenzeka mfethu ukuthi lento ya social media le mfethu TikTok o YouTube nani bakwenza ukuthi uphumelele yabo because mina nginephupho lokuthi one day nami ngiyoba umuntu omkhulu lapha yana lapha ngecontent engifuna ukuyiveza ukuthini ukuthi kubalulekile abo esikhathini samanje bese kubalulekile ukwazi izinto la ayingeke fana kuseka ngani ngizoyichaza kanjani into le yangidida data sash ayisash hayi shithi asiqaleni phansi yawuseka okay mina mfethu awuqale phansi umbuzo lapho Bese angithi great content. Sure. Yeah. I-vision yakhe ithini? Ngoba ushuthi anibizwe. Uma ngathiwa khona umuntu ofuna ukukubiza manje, uzokubizela ukuthi uzokwenzani yini erepresentayo. mina ngosambimela ngosamakhonkabani ngosengiyaqala kodwa bese engayisho mfethu ayikhona kunzima ndoda ufuqama amathemba ayaphela mfethu iminyaka iyahamba Uyi-comment kodwa wena. kahle Okay. yahamba iminyaka mfethu mina mfethu ngiyakwazi ngishathela comment ukuthi nje mfethu angazi nesijwayele umuntu cabanga mhlawumbe 2016 ngiqala izinto lezi kodwa into ayenzeke ngendlela engifisa ngayo ngiyafisa ukubizwa mfethu kule event oza uzobe uzoba yini kanje njalo asibizo into engayisho mfethu ngoba mfethu ithemba lisekhona ukuthi mhlawumbe
one day kuyongenzeka le ndlela engifisa ngayo ukuthi hayi ngibizwe nami ngivele i-TV my brother yona ibalulekile uvele nje ku-TV noma ngidlula noma kuthiwa mhlawumbe ngiqoqa iy'gubhu kanje khona kodwa uma ngizovela ku-TV iphupho lakho ngibizeni mafethu ku-TV nami ilongo nje mfethu nabakhulayo mfethu bebone mfethu ukuthi kahle kahle iyenzeka le nto. Sesimina. Okay, mina first content. Yabo bese yabo ansazi so if umuntu uzomtshela into ngehlala yabo uzoyi-understanda kangcono nokuthi umtshele lakho ukuthi wenza ukuthi wena wabheda wara yazi ukhohlwa yini wena ulibala izinto evasithi wara yabo nje uma umuntu uzomtshela kanjalo bese lento izofika but izofika ngendlela wrong yabo base uzoyifikisa ngehlala nje izofika ngendlela right so mina bese ngiphile evasithi bese ngiyabamba ukuthi ayisele no ama-problem amaningi uzwashaya ngoba asiwa-acknowledge yabo isingisi ama-problem amaningi uzwashaya ngoba asiwa-acknowledge asiwazi bethu wena kuyenzeka ukwenza into errong ungazi ukuthi wenza into errong usevasithi bethu you got carried away singisi when you got carried away bethu yabo like uzohamba ne-flow yezinto eyi-wrong ukhohlwa usana but if uzofuna ukwenza into bese kwividiyo yakho ukhumbula ukuthi ave ngisefuseki lento le eyenzeka kumina wakwayiveza kwenye ividiyo yabo sahlala kanje and wayiveza isolution ukuthi if bese ngumuntu wenza kanje nomsebenzi wakhe kanje balulekile ukuthi wenze kanje but ngendlela enjani ehlekisayo yabo if ngizokushayela ividiyo mina ngorumuza onjani ngorumuza ongafuni ukuphila yabo bese kwitemu lami ngithi hayi into endaba yakwenza le so ikhuphula ngokuthi senze izinto eyi-right ngendlela ehlekisayo yabo if nje bese asisenorumuza wami uhambe kuseni esikoleni engadlulile yabo manje asiseni bese urumuza wami uya esikoleni akadlulile ngahlapha sengizovakashela semele iqale phansi ngidlule umbhede wakhe because ngeke ngifake intombazane engumbhede ongadlulile yabo so mina sengizoshaya ividiyo ngithi yabo ndabarumuza uhambe esikoleni engadlulile ashiye umbhede nalasi wangaziphi imakethe noma kanjani fuseke yabo bese ngiposta ividiyo kunomuntu uzomane lo vidiyo kanti ngiyayibona yabo like yami iyayo esikoleni ingadlulile bese ngiyiposta bese yareply yahleka athi ngithi hayi shame asilungiseni bezakhuleka kamera next time yabo next time umuntu usezodlula usiyazayo kuseno mengidlulisheni lami kanje yabo sesithola indlela yaphambili ngendlela ehlekisayo ngendlela engcono ukuthi isimi hayi uyabheda uyabheda shame kuyenzeka ukuthi isikhathi esedlula but iphupho lami ngecontent engiyithanda ezinye izinto siyishare ngendlela ehlekisayo sikwazi ukukhanya Samufunda ibhodlela la. Ya, phithizela. Kumele umuntu uyahlala. Ya le video le ethi Australia bahlaliswa yini sibajole lekemu. Yebo. Sesiphethe nje bese into engithanda ukisho mina kuma content creators. Asingayifust impilo bafowethu. Umuntu akayiphila impilo yakho. TikTok le ndlela aphila ngayo ungayifust impilo. Because kuyenzeka especially futhi labantu bathanda ukuba amabhenki bayaforce impilo too much hayi bonke phela bakhona beforce ngobheni udija abawu-2 uhlezi kanje asingayiforce impilo bafethu phela impilo ephilayo mfethu phela nathi siyaphila ugqoka lesikhindana sakho gqoka because bethu once wavela njengomuntu onemali ku-TikTok uyokumele hlezi umuhamba ube nemali usehlala ngawo masibona TikTok uhleli qondile hawu segqoke kanje balulekile ukuwena ngisho ukuthi khona into ayishayo kodwa ayishaye umishayisha ungadumi nenza izinto bethu ubona ukuthi nawe zizongilimaza egcina uyofuna ayibafosa ngisho nemjolo yabona nemjolo TikTok kodwa ngeke ngisikhohlwe because kusangenzeka ngithola intombi right nami mfethu yebo abayithanda umuntu ukhona into enjona nayo kodwa angikwazi ukuthi sengiyokwenza izinto ku-TikTok uyajona ngiyajona
yonobona nje inzuzo. Hayi khona nje uzomkhumbulo. Kodwa bafethu asibambeni impilo kwethu ngendlela ekahle. Emnyanjoli Nkosi yami. Amantombazane hayi angijoli angigoki ngi-right ngiyaphila sakuzali nomaqondana hayi rap esosha ethu abantu bathembise so bafethu ngiyathemba ukuthi sihlala ngiyenjoyile ukuthi ukuhlala nathi sikhulume la sibhede khona siyaqinisa la sibeke khona siyathembisa sazokhuluma sithi yona sishayile kanje bafethu sathemba ukuthi sazophela sindrop elinye episode sesiphethana nabanye abantu ukuthi azoshaya i-content ke manje besayintro le kahle yabo sizohosta le kahle yabo izinto kanjena sihlale nabantu engibathandayo kuzokuba mnandi bafethu university uthini manje sokuphetha ethi dakalane hayi bafethu ngicela bafethu seyiphatheni kahle ukuthi mabasithi nanoma yini bafethu siyiphatheni kahle nibe ungajajana bafethu umuntu uphila impilo yakhe bafethu singajajana bafethu uma ungibona Nkosi yami mhlawumbe ngihamba nale indoda ukuthi mhlawumbe mhlawumbe ngigay sengigay yabona sengahle ukuthi singajajana bafethu special thina singamajisa kakhulu siyajajana umuntu uma egibele emotweni mhlawumbe yebhesi noma awuhlangene indlela okhule ngayo indlela okhule ngayo bafethu singajajana nje lokho engakusho content creators singafosti senze into phila ubuwena mfethu ubuwena phila abantu kuzosilimaza ngegcina usuku ya lokho ningadikubali mfethu uma uthi post into abantu abayilike abantu abayaqhubeka sakekho wathi post wonke umuntu igama lakhe lisebenzele so ukwenza upost into manje kanjani lawo ngifika bawufika bayibonayo uyedwa like noma uthi jabulela bona ungafuni ukuthi uyafika nje usufuna ukutrenda usuqala wonke umuntu uqala phansi so wena uma usikhonto ufuna ukuyenza i-content kanje uzoshaya ukuthi ayi-trend shuthi kahle ungayenza ukuyithanda uyenza ukubona yenziwa abanye abantu ukuyisayidela abanye awubukeli lapho uma libonza njalo bayakusela ayi abantu bakubelekile ukusho njalo yeah kodwa correct manje okungakusho mina nganza wethu asilutho kodwa egcina kosuku ngaphandle kwenu ngoba abantu ababukayo ni ukusubscribe nje bafowethu chofe lapho subscribe usifollow yonke indlela nje ngendlela ongenza ngayo yabo nama comment uma kuthiwa kunento ebhedayo uyisho mhlawumbe uma kuthiwa ufisa sikhulume ngento ukuthi ubusho wonke ama comments siyacela nje ni like subscribe ngendlela yonke Yeah. sesiqalo lesibafowethu manje sidinga support ngempela Yeah, kahle because ekugcineni kosuku wethu ebantwini abenza i-content kumele ukhohlwe ukuthi umuntu obalulekile umuphi yabo umuntu obalulekile umuntu ozokuletha i-content yabo so nathi sikulethela i-content ekanje bese siyacela ukuthi engage subscribe bese like comment bese usho ukuthi hayi no lokho ngithandile lokho ngithandayo ukuthi siwazi abantu because nasi siyakwazi uku-engage ne-content yethu yabo so wazi ukuthi okay no-expectile laphana la sibuye right kanje okay siqhubele phambili content izogcinisika right yabo inini kahle enikhanda thina yabo ngale ndlela le ngakho siyacela ni-subscribe ni-like ni-comment guys sure